amajani mukagado mukadeya ukapanga mukadeya gakasha hemwe umwebazo niyo gakije amajani kigarimo Ehureji yatandukana kurambure mwa hamisiri y'amajani no kureba ko abantu bagashoroma kandi okurigije hari omwe aha bakurire chikweteki nagira ngo abahingi bakagumana bashoroma ku by'amajani ecyaretiro mutindo gwafa mbwe nabo nuko kutandika Ehureji kandi ubona abatakora terabiragiro ebirukwata ha mutindo gw'amajani baza kukomwa aha nyuma yo kureba umutindo gw'amajani guriyo ni gugaruke nyuma ecyaretirire na nemihendo y'amajani kusharuka kimwe ni kiretere ko nyine kuko wawacimburize kugira ngo umutindo gukaza hasi umuryeco tubiye twinemo gushoroma kubi tubire twinemo okutwara amajani kubi aha mamotoka tubire twinemo okugata umubinte bitali byo kushanga amajani bagapakira mu bitete kimanyisa amajani gaza kurwa umusiri kwija kuza kwika aha factory kutanika ga processing ni gagashishikarira umusiri bamwe bakora na factory iziri kusamajani mu district age nabo bayongera ahiraka bakutumurekera bamwe aha bitumira umutindo gw'amajani gwashuma umutindo guturabanisizemo motoka nezereta amajani mabi kuruga umufiri d'abakwa bari gashoroza zigareta mu factory kandi umushurirwa kwata amajani agaruga muhingi konka twija twastama n'abakayonza n'ababoma twikiriza twashaba Kanungu district local government okututeramo ekikwekweto ningashi operation yo kwasa ku enforcinga abantu abo abari kureta amajani mabi ukugira ngo umutindo gw'amajani gubase kubonera umutindo mubi aha musiri umutindo nituguditaminingira aha musiri cyo tuguditaminingira aha kibanda kibari kuguriraho amajani umutindo gwa musiri nitureba amajani 2 na karimi igo turi kubana twenda kuruga amusiri bani bagashoroma abashorome abari gashoroma kugira ngo bagashoromere umurutete gataka ruga umushepu yo kuba amajani aguturi kubana twenda gwa 2 na karimi umutima gwa amajani gujyo mujya ko karimi babahingi basima bamwe ba government ahabo kutandika Ehureji ubu bakugira ngo neza kuba yamba cyango umukutungura umutindo kiretera amajani gabo ukugera katare government okukwata ubwo mu umuhigo gwetiremo kugira ngo batwereze amajani marungi n'amazima bebare abahingi bamwe ni bamanya ngo bari kubateganisa ahabwe ibintu byabo bibagiremo sente kandi bakija kugira ngo government yagazamo eri kukwata amajani eri kugata eri kubayibirukaho kandi cyenda kuteganisa amakantu kuteganisa mwe n'abantu benye makantu nkito abarabenda turacitegereza abenye makiri kwateganisa amakantu nko twaje turabashobora turabereka ekirico turabereka kandi mahanga kugarikoraje abo kujya gushoma amajani go mutindo mu 2 na karimi hati nabo baje baracyetegereza baraza mu system umuchwekweteki bamwe bakwatwa aha gweshoromambi kandi batwagwa kuvunanizwa ekikuru no kugira ngo oyine gushora amajani gaboni ukagareda kibanda ukagabuza kwenga wayi amajani mu ndabire ukagareda hano yakibanda ukatanga garukuda ni already no wakirebire ngo inamajani mabi so ekitakayenda n'amajani mabi ubwahati district ya Kanungu ene factory shatu z'amajani bitu ebeye kija kushuma ubwo kiro herukuruga aha shiringi 5 erukuzahara 250 aha bweshonga zitari zimwe na zimwe bita abahingi b'inamasiko ukugira ngo beyi herara yija kweyongera gashakwa Jacob Nwamanya aha bwa Tayari West umuri Kanungu.